Hamran rong supi along preni phai inkora pli arni KSA pen cherok tok amai padu ponji. Wutan lang so hawal karbi resunim so arong aje ke paman adim serdhun aklam along ke pangthir asai kedeng. Number 1 Dwar Amla constituency Borjan Amekar Dhon Singh Rohang Arok Chiboy Adlo. Kardom ada berita lang peneli berita hanbang thare harmony be nan berita kan pen arjik tha. KSA Hamran head branchman patir pi ponsi nakeli jipre ni pha engkora pli arni Hamran Rohang Rongbong patu aklam along kachalia sumara tumhan panongsi cherok tok amai padu ponji pusi. Preni pha engkora isi arni pherangke amai ke padu pon along KSA Hamran head branch amai pu Prosanto Ingtipen Ningje. Labangso cherok tok amai ki binang kok lake Hamran angkang arta ki jum karbi osomar atum kachali anat kapachi hung raki hormu ki chopen kapachi o lapen social media along meme henono kiju ipen kapache lo thekji aphan akemang padopon pusi chini dun bangso ja mek along Hamran angkang school ahom tin pen ingdeng pri pen ingdeng kep an kachali osomar atum aphan pachetong ji pusi pachini anpar da bangso amai along osomar api apodo an aphanta Phazi pachetong dunji pota pherangke amayalong ningje thu itu dak kidam tan ka regional festival ke mai pido ko yoni si itu kelidam naya dim tan ta kelidam de ko itu through social media pe itu chuni bilo je bangfu lochar liya clip tomar lapen ke appearance kum stame non ke banji inkora clear ni bangke nanche tongdun pet pen labangso mayalong kenang so lam arjudun pen ili kacharli so marma de clip so martum sita me kachar liya hin RDKP mate la hai social media pen cheng log tracks la hai pen ache pa yoki abidi sore long pen kachar liya hin ansu se chintur body puli tum matha pon lasila so akemang ma chini tum non inkora clear ani e bank ne tum mai bot epuni laso program de pon Card News pherangke hondol kropen nangkilo abirta Voter lang so hawar karbi rusinim so arang aje kiram tang preni phai crate truck arni peni phai crisir cap arni an pajut pondet aphi ronga je aklam mate serdhuna aklam along hiti college ki bia dim along karko kar pheka sai Chondor Singh teron lapen edison kathara tum patir pi ponsi alang liari sang hotum ta cherap chitudun si kangthir et nangji afan sai ke deng pon abirta pre ni phai inquiry si arni kadus sa hemalong birta nangpale Voter lang so along inkora truck ang deng hawar karbi rusinun so arong aje kachapate along hiti kulat ke pado pon adim keter ang ajok alang litumpen karkok kar phekmate ke pangthir asai kedeng lapen alang litumpen ke than pon thuke kedam tang arni pen pini mate preni phai inkora AC arni ang karkok kar phek asai deng pon lo puthot nini ni thong an karkok kar phek asai deng pon thu nang jilang pusi alang litumpen than pachini pon thu an parta na hawa dim along sitame keter ke theglong lote ke pangthir asai kedeng ke kenang sot athe dimaklong kelang pen ingthir et pulote ining inthinta ingthir et ason lasi ke pangthir asai ke nahok sitame ke pangthir et ji aphan bangphu bangphe tin aphanta alangli Chondro Singh teron pen pherangke angno kachungri alam pachini nini tanglo karko kar phek ni litum heri kasapha mate heri terbung tersi heri ka sapapon ini pen ini tanglo lapen ke aku non ni litum che thek pon thulong lo aku non nini ni thom nang kok ta hai nini ni thom bang nang lang Difu Town Committee asai hem along LDA Prosanta deka aputhak pherangke amai kepado pon abirta preni pha inkora AC arni Card News asai hem along birta nangpale Pherangke amai kipadopon along Difu Town Committee Executive Engineer Nipu Datta pen lam thike jai pon ke Town Committee pen fees ke pathik pon ke sikap haro krep hon bet LDA Prasanta deka pen abat atangka kirung thupu ke chini dunde lasila so puthak Difu Town Committee LDA deka pen klada pen pachini nangji aron ke pathik pon tanga teng pen koson si sika suri hini ra pharu hinia tangka kirung longma laso puthak preni phai inquiry hini ani LDA Prasanta deka pen Difu Town Committee aphan kladak lamboy tipinang jebusi DTC Executive Engineer Nipu Datta pen kehang pado আমি গম পাইছো 2000 টকাকে লোৱা বুলি মই গম পাইছো আৰু দিনে লৈছিলে তেওঁৰ ওপৰত আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছো তেওঁ ৰিপৰ্টটো অহা সোমবাৰত দিম বুলি কৈছে মাত্ৰ 12খন 42টা মণ্ডপৰ পৰা মাত্ৰ 12খনহে তাৰমানে মণ্ডপটো এখেতসকলে লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা বাকীখিনিতো ইয়াত আহাই নাই এতিয়ালৈকে
অকল টাউন কমিটিৰ ওপৰত দোষাৰোপ কৰিলে সেইটো নহয় আৰু আমি যিটো জানো অথনি আমাৰ এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে যিটো কৈছিলে আমি চেনিটেশ্যন টেক্স আৰু এই পাৰ্মিশ্যন ফিজটো DC অফিচৰ পৰা আগতে এটা অৰ্ডাৰ আছিলে যিকোনো পাৰ্মিশ্যনে 500 টকা লোৱাৰ কাৰণে এটা নটিচ আছে আমি পাৰ্মিশ্যন ফিজটো 500 আৰু চেনিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি 1000 টকা লৈছোঁ কিন্তু আমি বিসৰ্জনস্থলীত যে আমি যে তাত কিবা এটা কৰিম বুলি সেইটো বিনিময়ত আমি 1 টকা লোৱা নাই সেইটোৱে Non malam sopor han birtamu don panik sina. Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorful and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait! Not only this, Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500. 2 to 5 kilometers 700 and 7 to 10 kilometers rupees 2500. For queries and services contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 7024 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu, Karbi Anglong, Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Petrochemie outlet opposite LDRB Diffu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dihina mo piputat bertalong wangsur Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong asang pen prenify engkoi arni ada porpai kresi rajati ma por malam HED Mines and Mineral Minister Gop of Assam sumrong hang apan karchu la pen pinpur alu ta ipak pajil pon abirta kadnur sa hemlong birta nang pale Karcho Sailong Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong matithi hekpen ITPKA mai Robin Beke chari ponalong Rapkong Chunbang Babu Sing Kiling pen si Karbia phoi pang pen archu ponlo labang sopit ITPKA asong hin pen pinpro alu epak Hills Area Development Minister Sumrong Hang adedeng kipajir pon padu alang litum pen pinpro alu along ki jongpon laki state la pen central government atum Karbi Anglong la pen di Mahasau district upon Article 244A mati autonomous state Pachun Serak Nangji Article 2448 Pachun Thitik ke Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasau sang tiar long longli ki ikpen chenglok ong dungador ki doason an angtan pon longli Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasau district along Gram Sabha Seng longli 6 sedula teng pen Karbi customary pangtang nangji la pen UPDS lamdon kachetok pon alu along inglong aswa khai mate Karbi khai phana ke hino lamthi hai hui an papai etangji pusi pin pro lo long ki jong pon padu Pinpura Loki Pajir Pona Mailong ITPKA Klembang Phuatum Rup Singh Tiso Birju Terang Rudolf Ingti Jayanta Rongpi Rajesh Terang Lapen Jugesh Singh Naratum Chitong Dun West Karbi Anglong District Number 1 Duar Amla Constituency Angkang Borjan Arong Amekar Karlitang Barim Ronghang Pen Karlitang Kache Teron Pi Asopo Dhon Singh Ronghang Kache Voijo Birta Prenipha Enko Raisi Arni Card News Alang Birta Nangle Number 1 Duar Amla Constituency along Kidamtang 2014 Aningkan Pen Non Council Kachari Bom Asorkar along Kacherabdun Abangpu Dhon Singh Ronghang Arong Chivoy Juilo Kidamtang MEC Kilik Ahud along Li Probat Chandutaro Aphan Cherabdun si Ongdung Avud Borjan Polling Center along Pen Wood Palonglo along the 2016 Aningkan Block Chairman Arputa Klemlang Kidamtang Preni Phai ECR ni Uguri along meeting ke dodam pen Kesu Kachalong Lok Ajok Guwahati GMCH along an Kesu Chelang Damlo Sidame Tangka Maha Kadure Lapen Kacherap Kachetudun Abang Kavedet Ajok Preni Phai Crit Rock Arni Arong Chivoju Lupusi Birta Ribdun Long Ada Birta Bang Lapasi Kangton Poneglo Dumbi Thangme Kurvang Tu